Pozdrav, današnjem tutorialu ću vam pokazati kako napraviti pojačalo za VLAN. Treba nam naravno router, ovako nešto. Sad ove kablove što ću pokazivati, sve one će nam trebati kasnije, koje nam trebaju uvijek, jel tako? Znači, Ethernet kabel. Znači, evo, šabica vam prikazati, tako. I, naravno, AC/DC adapter od routera. Sad nam treba olovka, najbolje uzeti ona koja je prazna, već ona što je puna, da iskoristite ove olovke. Jednu foliju, ja sam morao ukrasnu, vi trebate onu kuhinsku i jedan primjerak koji ćete skinuti sa linka koji se nalazi u deskripciji. Možda će se pojaviti na ekranu na vašim malim ekranima, pardon. Tako. I sad, šta se treba tu raditi? Uzmite, u stvari, treba nam još iz makaze, zaboravim se. Šta trebamo raditi? Prvo, naravno neće vama biti izgled ovakvi, ali će isto biti raspoređeno. Prvo trebamo ovo iskružiti makazama. Evo znači. Po ovim boldovanim linijama. Znači, samo po linijicama gledajte. Te izražite. Vi ovaj dio preskočite. Izrezano. Sad trebate i ovaj ovdje dio. I ovaj isto dio preskočite u video playeru. Ja sam ovako. Gotovo smo. Sad. Ovo nam više ne treba makaze, tako da ostavljamo. Sad. Prvo uzmemo ovo. Prvo pojačalo, u stvari prvi dio pojačala i po ovim tačkicama sve olovkom. Vi ćete vi kad to skinete i isprintate. Nemojte zaboraviti da isprintate.
Evo ga, iskružene. Isto tako radite i ovdje, da bismo mogli ovaj prvi dio staviti. Znači po ovom ovdje linici, vidite ovo je ovdje, mislim da ne vidite, ovo je ovdje linica. Evo ga, izvukao sam. I sada trebate ovaj prvi dio umetnuti. Širimo. A vidimo se u drugom dio. Znači, vi ćete na vašim klipom, na vašim malim ekranima adres, pa samo otičite na taj link. I